أما تكافتك أتس لبو خالدو بيتا تانن عبد الرحمن خبجان قديس لكي تانن رانفدو تانن أتل إيجا بوف تان إيجا بوستين سيجر سيسا جيزة ربو بافتة تايساتا خساباتين ست دبر مزاتس أن خالدو من بكنا سرون جرهم سيسة كانت من نجر جيرة تزن من هارو سان الچيزة هم سيسة لا بيشاني في ده زيتا ولي دم تسا قبات كنا كه مروك سا قره هم سيسة ما قبوتا نسرون له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواجم توتا دكتور خينيا جيرة جفتو نسرين جان ما نرمو أكا من أجانا قبضني جبتني أكا سجادو كنا هنا ورسيني جرار رحولة جوني بس كم نجرمين لا لا درت أرجع مچون كابو ما شاء الله جرو جمالين كم تكاجات سو يوارام بني خالد من كم ماله خالد كأورو برجع سيجالا لمي إسان نجلا بقى شو أمانة جريرة شو في خانة جدو لا نيلا فاني ميتي الله جزءنا نسزد ميدا ستديمي ربي هاي نيني كلا ثمانية إنجي فترة ini nu kana jangan cerita Thailand hai ini kalau teman yang itu jangan nama duga kau ya akhi duga kau ulmah wala lemba Abdurrahman duga kau Nasru duga kau numa wala lem sangka deba so rabbi nama sain le adum basa inshallah yero gawab tu kasta debon sani se sino alam tu garu anama no khalidos kabet tinjira na harka jira awale tin thau tinjira harisa kabnanga namni beta harisa order ragi je prahum ko chawlam bana da harati bana orse nu naman dibdu Nasru kawus dari kana kana turat. Ang Khalid mana membakar Nasrun jur himsise kana ti mana ni jirjira tesan. Mana harau san alchise ti himsise la bishani fi de zeta wali dam se gubbati kana ke murru ke so gore himsise tuma qabuta Nasrun le. Tak khabrat minbar badon ma bakka itti arkadu akan Nasru itti qabu dandau wardiyan san harka jira Nasru qabun dari kana turat. War Nasru haqa qab. Nasru ma rajatan hunola tak amma tum sa yo dende sa fetan akka fetan ta wan fetan hasa anasru qabun wadi kona wadi ki dai ka takana furat akasi daru wa hunda wa marafu amma khalido qabi arkan gaba amma nasru atiga hadadatu kharagan ittibasa jeen ma baruno nama hunda telefona dawale abo anas kuma jaga min rabu se khiya qofa miti khayal khay qofa miti khayal ranu bus hunda janini turani walle ni bitaten saga sani sinama ni bitaten hattu ka khairi tasaiden hattu inno hattu namatan kedi akas gahu no mantana wana tifidun silala wana tifidu mehuno wa fede fidi amuno wa fede fidi an harisa hanke hatifide ibiddati qabside dilla lubbu okke fide yama bakati jirtu himo akkanatti nisa himsisa siqabun kiya safanolu nahar ka serun ke safano ran jafa kiya ser ka basun kiya daiqa kanatti furatu kana echiti isa isivini ojaatu tangutu bilbila khesan kesan kara isin jala fuda bilbila khesan san harka jira wani isi walin chiti hindar sangutu na harka galte jirti ati amma deiga wat ko shabodo jollen khalido abden abide malaka dabale fi khutte masbirati ati san harka gawun kan ke wat ko shala deiga wat ko shabodo mana khiya kana jirta khalido wajib sin awwalatis qabriti bakkan isat awwal sanatin mata khaytilis awwalatin tanalan ibda gefata mata yagasu akas amma me mal fidare barwan mat fiddu san sigafa chudu ke man tar me mal diwan ne fiddu mal kana so haye huno khalido qabe ati mana jirjira tu sittinam an siyara fude huno qabe sar ka simajaran jira sigara nafne mal fidde me ma ye me khotu diruma ba bas ga khalido nar kam khofu diga wardiyan ke ka tola rahates erganote diga sigara dia jira bole sa khaydi bakati di tunga do khofu diga muno imma gawana nam khotu khalido na harka basi akasi ammo Abdurrahman yo khalido aya qabate yo sivini obaleyan tate obale sekretary rifate Abdurrahman gadi si khabaja tanin sira amma bakati jirtu ya bo rabbi sudadu malaka sifin busa gurba kanan gorina hafte jirta musun amma takafitak atis lubbu khalido pheta tharan Abdurrahman khabaja gadi si lakki tanin ranfadu tanan ati iga bu ten diga busatin sigar sisa Gizet rubu bafte taisata khasamatin sitti dabra mazatis jiratte khabajan man gudfachu fenan Abdurrahman gadis Khalidon sakana ganjiratu ho barbade Abdurrahman gadis akas ta ahla wa sahlan warintay in ma khalina man gudmas ta gadlen ta telefon sitti pese nya jakana ma dibamu ibdes ni jiraw da wara biyata kaz mundu gutunu ukubas ni jiraw dibam to ta sinu da faida on kabdani ما لو إنك تقولوا خبجاني من قدام ما ترجع لين إن اللي هو اللي جامع خير سايس مثلاً ما شكل إذا وانا نتاعهم بيهو درانو فران نايمة ترى أنا ما تقول إيران فرتي ماله
aboo gurbaan kun akkamiin anje garuu gaa duraanis qoratee itti nageesse maa deemtee nagaa fite jeetiin afaanii dhahee ture inni gama isaatiin naangaatee ture amma waan inni jeesan ammoo sun diimuu dhawaatan itti dhufe malee arkeetiin jira amma waan isin taatan hunda keessanuu isin arkeetiin jira amma dachaatillee galatoomne bilasaa yaagasuu dubbifte atis gaa manguddummaa seenee lafattiin dhiisuu yoo fayyaddu taate Nasruu dhayitee akka nutis harki keenya hin banne akka inni harki isaa san banne jaarsa kiyya harkaa fuutee mana kiyya yoo fidde atis Khaalidoo ni baafta. Akkasin siin jaa dachaasis hin irraanfanne yoo Khaalidoo yoo jaarsa kiyya Nasruu harkaa qabaaftu taate an Khaalidoo waan takka hin godhu arras borus wanni hin godhu takka ittiin hin jirtu harka hankeen darbuun malee garuu ati yoo warra biyyaati jettee ammoo san keessa biyyummaa gandummaan kadeemtoo taate an si hin beeku. Mataa keetuun beeku yoo gandummaa kana dhuftu taate yoo lakki manguddummaa duraan na ixanii lakki jedhamu sun kanaan ni sittiin jira dhaabbaddaa keetu taate ana malee sumaaf hin qabu harkuma kana keessan jira achi baaftee amma idana duramaan na bira finnaan an Khaalidoo bakka jiru sin agarsiisatillee garuu ati dhuftee hadiraatumu hin keessa saban oolu dhuftee hadiraa akkanatti hin tumne jechuu barbaadeeti Khaalidoon dhuftee akka kiyya seene qixaata inni Abdurrahmaan qixaata san gartee irraa kafaluuf hin qophaa'ee taa'u jira tolchee bareechee illaan irraa kafala akkasin jaa ammoo garuu Osmaanuu dachaasinis waan hin jiruun qaba yoo inni manguddummaan akkuma reefu jeesan manguddummaa san ittiin jiraala kiisiin seefa kana qabdan hin miidhinaatii harka nan darbinaa haja'u yoo taate anammallee harka isaa hin darbu waa inni jiru dhaggeeffadhee fiidoo ganaatiin isin deebi'a yoo inni lakkii harfee xarraa ijee kalolu taate anisa sanuun beeku inni dhufee xarraa ijee musiibaa yoo habuusu taate samirra ba'in jaalan sanu ganaa inni nu wali gandaban ayyoo inni waa jajje bakka Nasruutu isa san qabeetiin Khaalidootti idaala ayyoo dachaas waa jajje asumaan na dhagee dachaas waa jajjettee gandummaa hin deemattee aman walaatii tana dhuftee yoo karaa nagaatiin fixayyachuu baattee ati gandummaa fi maaliin si keessa jiraatu taate ansiif Nasruu iyyata kaan ilaalalaa ati so'insu darbee bakka Khaalidoo awwaalittiin isaa waala bidiroomatti haachi dhufee silaa si baasuun ilaala akkasi gaa'ee Enggak Khaalidoo qixaanni Khaalidoo sakkumatti fufeetti jira waan qabdan gaa yaada keessan lakki karaa itti irra jirtu karadha karaa Nasruutti sirrii warri jettanis ahla wasaalan ani qoma balloon isin qabu rakkoon qabu ammoo lakki warri akkuma duraanuu dhayitee dachaasti matasanti innumti isin jidduu hafitu atis terrorisiin Nasruu jaarsa kee terrorisi warri jettan obboleeyyan kiyya galatoomaan isin jaa laarra kattiin gammadee warra hoflutti hin jira warra agaruu tanaan bu'aan warri gaasiin awwaala irraa buusuu diddee Nasruu yoo maallaqa keetuu sii buusuu diddee isiin jaarsarraa maallaqa buuftu maarreen taatu jaarsa baasuu diddee asuma lallabdii asuma maarree jettee tanisin an maallaqa biraashitti nama nyaachisu hin qabu maaliif nyaachisa hattuudha hattuu maaliif nyaachisa maali jaarsa kee dallaala ta'uu eenyu isa beeka isi warra kana yoo dallaala ta'uu isaanii beekanii moo isarraan deemtanii jirtanii osoo dubbii adda baafanne ximxim hin jeena dubbii adda baafadhaa dura namni akkuma wal dura tureen biyya namaatiin keessatti akkuma waliin beekne qabee awwaalaa warraa buusee waliin bitamee wal nyaachisu jira. Aan abbaan Nasruu bitatee maalitti hin beekan maallaqa nama nyaachisa maali? Jaarsa kiyya maal balleessa? Haa inni qallata malee hin citu inni nu jechaa jira bar. Hin citu inni qallata malee inni baagaanillee haqaati isa baasa. Maafi maallaqa irraa buusa. Ilmaan hin guddisu jiraanis akka sana taa'ee maallaqa nama nyaachisu hin qabu akkanatti hin shaffaatee fidee. Maali osoo numaan beeknu waan takka malee osoo nama ta'u wal lollee hin beeknu nuti Nasruun beeknu akkamitti namni hayee maallaqa buusa maallaqa wayi haramaadha lafaa hin fide qotee hin finneera lafa. Dalaynee akkana finne maaliif hin buusa maaliif isa nyaachisa? Inni narra hagam takka dhiirummaa qabaa narra hagam takka warra magaalatti narra hagam takka yaman keessa tureen maallaqa isaa buusa osoo maalummaa isaan beeknu osoo isa beekee illee wayyaa nama hin beekne kanumatti callee maallaqa wayii maraatudha maaf hin buusa warra hin buusu gaa. Nin baasam tijaarsu kiyya harkaa baasitee isin garsiisa. Annas rusanii qabeetuun fuula fasan kan duratti isarraa buusee isin garsiisu ta'a awwaalaa isaan irraa buuse jedhama isaatu fidateemi isaa farrifateemi nuti ammaan dura awwaalaa namarraa buufne isin qabnu irraa illee namarraa illee ganallee buusu hin teenye garuu immoo Nasruu irraa buusetiin isin garsiisa fuula fasan duratti na agartanii. Akkasii amma isinitti dheeressuu asumatti isinirraa gabaabsaa hordoftoota kiyya nagaan naa jira daaga viidiyoo biraatti walitti deebinu kabajamtoota fi hordoftoota keenya warri na jaalattanis galatoomaa kana jibbitanis galatoomaa isin jaa.